Nini wangavana MUTUMA ntwethingia ndene ya kaunti ya Meru na umirite werone nyuma yawe nende kumburate batike mona KAWIRA mwangaza na kuwa nethirite akiurutwo kirubici ciawe na kuthamiro kirubici ira nkuru ni mama kuringana na barua IREA andikirwe ro tuko ni murungamiri wa ritingo OBICINE ya gavana NCHAMBA MBITHI akere MUTUMA nende ndete munini wa rais Rigathi Gachagua kwithira ayukumira na mpwe kuthira thine ye kuoneka kwara mabunene ndene ya kaunti ya Meru no toni wa mutongerwa munene ndene ya kirimara kiwatene Boniface Mongera katurure nteto chietu tukuborware manto yara yendelete ndene ya Meru in the political arena roterero executive mathina yara twinayo turiwa nitwethirite twina mathina ta thirikari na kinyama wega yara twachievete in the last 1 year lakini amwe na achievement ira twethirite twina cio kwina kinya challenges kana kwina mathina especially woni ya munini wa governor wa Meru yethirite yareo mathina yani ta kwithira nte kwirwa mantu ya michemanio ira official ya thirikari yetu ya Meru County ni kwithira nte gwitwa michemanio ne ya cabinet na sheria eriwa baraba batire kwithira bari kire cabinet ni governor na deputy na CECs mathina yangi ni kwithira kire michemanio ira yithirite reo tuko ciarua muchemanio ya mbere ne yura His Excellency the President na deputy etete atongeria bonde ba Mount Kenya including governors na deputies, county assemblies na opinion leaders and the killing group weu woni ta deputy governor wa Meru ntaombere wita nonto nterirwe na kinyanta ere facilitate ndi nekenda beta sagana muchemanio yungi ywa maana yorambomba kuwa ntaombere kwa attend ne muchemanio yurari wa Singishu County Eldoret yurari ywa celebrate ywa evaluate the challenges and achievements sia devolution okethra winte ta naini munini kana achieve and device wa mama nte kumenya no reko womba kwa device mama kana kurani that agenda ya thirikari in case mama akethira maybe ate around kagitene kau that device kwendekana kambwe office ira reorganized te office nyingi kuringana na ora document ire kuwa office ire transferred ni office ya deputy governor nonto yuingi chionde siandiki karatasi ne kara si in the old premises. However, I'm not complaining kankwira antoba Meru ni twithire twina thiri ni tuendelee ku support development agenda ya mama rira mama enda consultation ye kwa ya munini wawe ndina thina gukuru kukila lami na maguru don't you don't have kuitia ngari ukilete lami across mbeja kumwa and advice kana wisdom ira deputy governor abatire kwa munene wawe tawe governor ona kinya office yete na thina oni nombo paritire anywhere I can execute the constitutional mandate ya deputy governor anywhere kinya rungurwa miti